لدمكێدا کو سەرکردەیەن سیاسی و کەرتên تەندروستی و حکوومەتên وڵاتان هەوڵ دidin کو ڤایرۆسا کۆرۆنایê کۆنترۆل bikin bandorên aborîyên korona roj li pey rojê jî li beramberî wê zêde dibin. Li Amerîka weke mînak ku mezintirîn welatê cîhanê ye dwarê aborîyê de li gorî amarên ku hetenha hatine belavkirin ji dema belavbûna ڤayrosa koronayê li Amerîka û hetenha aboriya Amerîka bi rêjeya 4.8% têk çûye sist bûye. Bi tenê di 4 hefteyên destpêkên belavbûna ڤayrosa korona li Amerîka hejmara wan kesên ku daxwaza alîkariyan kirine alîkariyên bêkariyê 20 milyon kes derbas kiriye. Hinek çavkanî dibêjin ku ew hejmar ji 20 milyonan zêdetir bû di 4 hefteyên yekem de geheşt 22 milyon kesan ku daxwaza alîkariya bêkariyê kirin û daxwaziyên xwe jî tomar û pêşkêş kirin. Li gorî şarezayên aborî eger ev têkçûna aboriya Amerîka paş de vegerandina aboriya Amerîka ku biya herî kûr û bihêz û berfireh têb naskirin hemû sektorên aborî li xwe girtiye. Li gorî amarên ku li Amerîka têne belavkirin ev paşdeçûna aboriye helbet di bandora xwe li ser rêjeya bêkariyê jî hebe. Ji dema ku ڤayrosa koronayê belav bûye amarên bêkariyê jî li Amerîka awayekî bilez bilind dibin. Li gorî amarên ku hatine belavkirin rêjeya bêkariyê di meha Subatê de li Amerîka 3.5 bû. Lê piştî belavbûna ڤayrosa koronayê û standina çend tedabîran ji girtina bazar û kompanî û dukanan rêjeya bêkariyê zêde bû. Di meha adarê de geheşt 4.4 ji sedî. Piraniya şareza û pisporan jî pêşbînî dikin ku rêjeya bêkariyê li Amerîka eger hat û ev rewş gelekî berdewam kir di dawiya salê de bigihê bo 10 heta 15 ji sedî ev jî rêjeyeke gelekî zêde ye divê mehê de eger heye ev rêje bigihê vî astî û helbet di demên bê de jî eger hat û ev pirzgirêkên ku heneyên aborîyê ji ber koronayê çareser nebin dê ew rêje ber bi bilindbûnê ve helbet biçin. Biryare de heştê evê mehê de amarên nû bêne belavkirin di heştê vê mehê de amarên Nîsanê helbet bêne belavkirin. Lê her di derbarî aboriya Amerîka û pêşbîniyên ku hene mezina aborînasa Amerîka bête en bovînyo dibêje eger qedexe di meha Gulanê de di vê mehê de qedexe rabe hikûmeta Amerîka îdareya Amerîka dest bi pêngavên esayîkirina jiyanê bike kompanî bêne vekirin wê ne şokeke mezin be. Ew ê bibînin ku yek li ser sê ew karên ku derfetên kar ku hatine windakirin ji ber korona û girtina bazaran dê careke din vegerin ev jî dê rêjeya bêkariyê helbet nizimtir bike ji wan pêşbîniyên ku hene. Li aliyekî din raporek hatibû belavkirin ji aliyê New York Times li gorî wê raportê navenda peywendiyan ya alîkariyê ku peywendiyan werdigire ji bo em bêjin daxwaziyên alîkariyên ku xelk pêşkêş dikin di heftiya lûtkeya krîzê de di heftiya لوتکەیا کۆرۆنا لە ئەمریکایە de 8 ملیۆن و 200 هزار پەیوەندی جوان ڕەهاتیە هەروەها 6 ملیۆن کەس jî سەردانا مالپەراوان کردنە li gorî datayên ku roja pênşema derbasûyî hatine belavkirin derdikeve ku aboriya Amerîka bi rêjeya 4.8% weke min amaje pêkir paş de vegeriyaye sist bûye. Ev di derbarî Amerîkayê de bû li Ewropa rewş biçekî cudatir e yanî aboriya Ewropa jî ziyan dîtine lê ya Ewropa taradeyek em dikarin bêjin ji ya Amerîkayê kêmtir e. Eger em bên ser rewşa Ewropa bi giştî em ê bibînin ku amarên Ewropayê weke min got baştirin taradeyekê ji yê Amerîka bi taybetî mesela karkeran Yekîtiya Ewropayê kariye karkeran ji bêkariyê biparêze biriya wan pakêj û planên piştevaniya aborîyên ku pêşkêş kirine ji bo wan kompaniyan bi taybetî ew kompaniyên biçûk.
لگوری آمارین امبیجن هاتنه بلاف کرن آبوریا اروپای برژیا 3.5 صدی سست بویه پاش ده وگریایه افجی مزنترین سستبونه هل بد دیروکا یکیتیا اروپای ده پشتی امبیجن ددم آشتی ده پشتی شر جهانی ی دو یمین دوی درباره ده سروکا بانکا ناوندیا اروپای کریستینا لاگارد دبیجه دبکو برهمه نافخویین ولاتین یکیتیا اروپایین دورا اورو کو دراوا اورو بکارتینن دبکو حیا داویا ساله برژیا 12 صدی پاش دوگره هل بتر دما کو برهمه نافخویی پاش دودگرن رجا بیکاری جی زیده دبه لگوری داتاین کو اجانس آماران یا یکیتیا اروپای بلاف کریه او جروجا پنشمه هن آمارین خو بلاف کربون او آماری مها آداری بنواته بتنين دو هفته حتى سه هفتيان جدما قرتنو كارنتيناي بون نيا همو دما قرتنو كارنتيناي كو دبكو او امار دمين بيدا بينا بلاف كرن ليل غوري امارين كو حتى نها هاتنا بلاف كرن رجايا بيكاريه ليكيتيا اوروباي برجايا 0.1 حتى 6.6 بلند بويا افجي ين مها آدارين وكا من آمجة بيكري امينها بحثا هن ولاتين يكيتيا اوروباي بكن يك جوان ولاتان ولاتين المانيا يجيكو المانيا دواري بيش السازية جلاكي بيش كتيا ابوريا ويجي ابوريا كا بهيزة لبرانيا ولاتين اوروباي رجا بكارية بر بزيدبوني ودچه لباواي كي سستريا كو لامريكاي هيا لألمانيا لغوري داتاين كو داتای اجتماعی کوتینا بلاف کرن رجا پنجشنبه او داتا و آمار هاتبون بلاف کرن دمها نیسانه ده رجا بکاریه ج 0.7 گهشتیه 5.8 صدی اجانسا کاریا المانیا دبیجه دبکو کمپانیان آلمانی دمک نزیک ده 10 میلیون امبیجن کارمندین خو کو رجایا وان دکه 25 صدی جهزا کاریا آلمانیای ج کار دور بخن افجی هلبت ده زیانک زیده بگهینه آبوریا آلمانیا و هر وها رجایا بیکاریه او زیان جی زیانین کریزا سال 2009 بسه قاطان بسه جاران زیده تره کود سال 2009 ده جبر کریزا آبوریا کل سرانسری جهانه چه بو بتنه 3 میلیون و 300 هزار کارمند جکار هاتن آویتن هر لگوری و اجانسه کو آمار بلاف کرنه 66 هزار در فتن کار لألمانیا کم بونه اف روش لألمانيا بو لفرنسا اگر ام بينو بحثا فرنسا بكن زيانين فرنسا ين اماران واري كورونا ده هجمارا تشبو قرباني و هروها مريان لفرنسا زيادة ترج ألمانيا دبكو زيانين ويجي زيادة تربن لفرنسا يلغوري امارين كوفيسا امارين اجتماعية فرنسا بلاف كريا آبوریا وی ولاتی آبوریا فرنسا دچارکا یکم یا ساله ده و تا ده حرسی مهن دسپک این سال 2020 ده به رجایا 5.8 صدی پاش ده وگریایه افجی دبه مزنترین داکتن دیروکا فرنسای ده جدما کو دست به تومار کرنا آماران هاتیه کرن ده سال 1948 ده لفرنسا رجایا امبیجن وان کسین کو پیشکشی آلیکاریم بیکاریه کرنه دمها آداره ده رجایا وان جی بلند بویه گهشتیه 7.1 صدیقو داخوازا آلیکاریه جه حکومت ولاتی خواه کرنش برکو بیکارمانه لإسبانيا كو چارمين آبوريا بهزيا نافچيا اورويا لغوري آمارين كو هاتنا بلاف کرن آبوريا وي ولاتي جي بريجيا 5.2 صدي پاش ده وگریایه تی پیشبینی کرن که حتی داویا ساله به رجایا نوت 9.2 صدی آبوریا اسپانیا پاش ده وگره ده درباری آمارین بیکاریش خو اسپانیا بری کریزا کورونای جی رجایا بیکاریه پشتی اگر یعنی ولاتین یکیتیا اروپای بدن برهفدو رجایا بیکاریه لاسپانیا خو بری جی زیده بو پشتی یونان دهات لینها جبر کورونای رجایا بیکاریه لاسپانیا زیده تر بویه گهشتیه
19 جه صدی لگوری آمارن چاریکا یکمین یا سال 2020 آبوریا اسپانیا به رژه 5.2 صدی و کم نامجه پیکریه پاش دوگریایه لگوری پیش بینیان ده سال 2021 ده جاردن آبوریاوی ولاتی به رژه 6.8 صدی گشه بکم. ام بین سر روشا ایتالیا و آبوریا ایتالیا لی ایتالیا ولاته کو هریزه دیا اروپای کو زیانج بر ویروسا کرونا دید آمارن ایتالیا گلکی بلند بوم به تایبتی دربار رژه کسین کو جبر کرونای جان خوا جدست دن جدما کو ایتالیا دست برای کارن روبروبونا کرونای کر ولات همو کرنتینه کر گرد کرنتینای سرسری راگهاند آبوریا وی ولاتی برژه 4.7 صدی تکچو پاش دوگریا سیست بو تی پیش بینی کرن که زیانین کورونای لسر ایتالیا حتی دمک دریج بکشینش خوا ایتالیا دوی درباره ده گلک رخنه نوی جیل یکیتیا اوروپای هیا دویجن ولات یکیتیا اوروپای وکه پیویست آلیکاریا ویناکا و دوید مثلا دینا و قرضا دجی وکه یک دنابرا ولاتین یکیتیا اوروپای ده هبه بريطانيا كو دسبيكي كورونا بجدي ورنگرت ريكار ورنگرتن پشت دس به ورگرتنا ريكاران كريا ام بيجن هر جبر كريزا كورونا وكريزا آبوري وباندورا خرابيا فيروسا كورونا لآبوريا بريطانيا قال لك كومباني هجمارك جكارمندين خواكيم كرن هجمارك زيدايا كاركران جكار دور خستن جبر كولغوري باورياوان اگر آبوري گشبكه او ددمک نزیک ده نکارن همو کارکران وگرینن سرکاری وان و پیوستی وان به هجمار زیده یا کارمندو کارکران ده کمپانیان ده توننه کمپانیان کو آنکو کرتا کو هری زیان دیتیه ده آبوریا بریتانیا ده کرتا بالافروانیه کمپانیان هیلن اسمانیان بریتانیا راگهاندن دبکو ددمک نزیک ده او 25 صدی جکارمندن خواه جکار دور بخن پیوستی وان با اوقاس کارمندان توننه حتی کجاره کردن بین و سپی خواه راوستن 25 صدی جکارمندن هیلا اسمانیا بریتانیا دیگه 12,000 کارمند دو کمپانیان جدا بالافروانی ده کار دکن هر و حالگوری آمارن کوتین بالافکرن پیشبینین کوتین کرن دبکو رجا بیکاری لبریتانیا جی بگه زیده 10 صدی اگر ام بحثا ترکیا بکن آمارن حکومتا ترکیه کو بلاف دکه درباری بیکاری ده بری کو کرونا به آمارن سال 2019 کو سر سال هاتن بلاف کرن درباری رژه بیکاری ده 13.7 صدی بو اشخوا رژه بیکاری دمن اسایی ده ترکیه جیزیده اش برکو دوان سالین داویه ده ترکیه حتی راده که امدکارم بیجن دکریزه که آبوری دا بوش بروی که رجا بیکاری هر لوی داره جدسپیک و زیده جدما که کرونا هاتو بلاو بولی ترکیه هر چی قاسی که حکومتاوی ولاتی حتی نها ریکارن گله که تند ور نگرتنه بازار به تمامی نگرتنه بتنی داویا هفته ده قدغه که دروژیان سیروژی را دگینه بازار وکرینه چونو هاتن حتی راده که اسایه لنوا ترکیه لی کرتا گشتیاری گلک زیان دیتیو ترکیه یک جوان ولاتانه که گلکی پشتاخوا بکرتا گشتیاری و گرید دش برا وستاندنا هیلن اسمانی هروها گشتن که هنش بو ترکیه گلک زیان گهشتیا کرتا گشتیاری یا ترکیه جبر و یکیجی رجا بیکاری زیده بویا لکرتین جدا لگوری آمارین که حکومت بلاف کریه جبر بلاوونا ویروسا کرونا و کریزا آبوری کوچه بویا نبتنیل ترکیه لسرانسری جیهانه رجا بیکاری بلند بویا گهشتیه 18.3 صدی لی اپوزیسیون دبیجه اپوزیسیون ترکیه دبیجه او رجا بگلکی جا حکومت کد بیجه زیده تره رجا بیکاری گهشتیه 22 صدی لی سندیکین کارکران جالی خواه دو آمارن جدا بلاو دکن او جید آماران ده نیکن هنک سندیکه دبیجن 24 صدی رجا بیکاری لی ترکیه و باکوره کردستانه هندک سندیکه جید بیجن رجا بیکاری 25 صدیه ام بین سر آبوریا روسیا جی دیکمین پیداچونا فرمیا جبو باندورا کریزا کورونایê دا کتنا بوهای پترول جی لسر آبوریا روسیایê بانکا ناوندیا روسیا پیشبینی دکه که رژه
تێکچوون و سسبوونە ئابوووریە رووسیا دنابەرە 4 بۆ 6 سەدی پاش دەبەگەرە لەگۆڕ ئەمبێژن وەزارەتا گەشەیە ئابوووریە رووسیا زیانên کۆرۆنایê لە رووسیا ڕۆژانە نێزیکی 1.3 میلیارد دۆلارە 1 میلیار و 300 هزار میلیۆن دۆلارên ئەمریکی کۆ ئەف زیانە ڕۆژانە یا کۆرۆنایە کۆ دگهینە ئابوووریە رووسیا هەروەها ڕۆژانە ئەمبێژن بلندترین سازیە ترۆدۆفایە رووسیا هشیاری دایە کۆ ئەگەر هەیە vê krîzê de heta ملیۆنێک کەس لە رووسیا بێکار بمێنن ئەو jî بێگومان dê ڕێژەیە بێکاریê لە رووسیا وەکە وڵاتên دنیên cîhanê jî bilind bike ev çend welatên cîhanê bû ku me dixwest em behsa ziyanên korona hem li ser abûriya wan hem jî li ser rêjeya bêkariyê ji we re bikin.